Tēnā koutou katoa, ko Kelly Keane-Tuala tōku ingoa, ko Ngāti Kahunuki Wairarapa, ko Rangitāne me ngā puhi ōku iwi. Hi everyone, my name is Kelly Keane-Tuala and I am one of the co-creators and co-editors of Kupo Te Rā. This Māori Language Week, my boys Levi and Zeke and myself will be teaching you how to introduce yourself in Māori. So each day we're going to teach you a phrase or two so that by the end of Māori Language Week you will know how to give a basic introduction of yourself in Māori. So this week's phrase for Māori Language Week is kia kaha e hoa mā. Kia kaha e hoa mā. So this loosely translates as go team or let's go mateys. So kia kaha e hoa mā, and let's learn how to give a basic introduction of ourselves in Māori. Levi tōku. Tēnā koutou katoa, ko and then your name, tōku ingoa. Tēnā koutou katoa, ko Zeke tōku ingoa. Right, now it's your turn. Read along with me, and when I say now, insert your name. Tēnā koutou katoa, ko now. Tōku ingoa. Ka pai tō koutou mahi. Well done. You've learnt the first two phrases in your introduction in Māori, so come back again tomorrow for the next phrase, and don't forget, kia kaha e hoa mā, hei a pōpō. See you tomorrow. Register at www.kupu.maori.nz to receive Ākina Te Reo weekly phrases for Māori Language Week.